Tasjun Evangelio yun Marcos, ta capítulo 6, y aquí el dicta versículo 14 hasta el versículo 29. La muerte de Juan el Bautista, versión celtal, Oshchuk Tenehapa, de la de Juan el Bautista, y aquí el dicta binut y la de Juan te Ichae oja de Juan el Bautista te Shisbile. Ichayal te Dios. Te ahwalil Herodes, la yaistohol, spisil te bilayaktas pasel te Jesuse, yuun puhkem skoplaltas pamal te kinale. Te Herodes hichlayal yuun, niwan te Juan, ak ichhae, niwan te Juan te ak ichhae, cha kushemishtel tabay te animaitike. Sventail te ayish yuel tas pasel spisil into shi. Ayantik layalik haniwan te alvaneh Eliase shik. Sogyantik layalik haniwan alvaneh yuun Dios te pahal sok tanamik inal alvaneh etike shik. Te Herodes layaistohol te hichlaялike hichllayal yuun. Hamete Juan te la tikumbey yahwal ta kokel tes hole, cha kushemishtel tabay te animaitike shi. Melel te Herodese las tikun ta tzakel ta naelalto te Juane, te layak ta chukel ta cadena tabay chukhibal. Hichlas pas tas ka te Herodiase te yinam yitzine te Felipes bile. Melel te ahwalil Herodese ha'yikoh yinamin te yinam yitzine. Hichiun te Juane la yalbei te Herodese, malekuk te avikoh avinamin te yinam avitzine la yut. Hich te Herodiase ilin yotan yuun. Yotan kans milta ora te Juane, haugmeto mahu yuun. Haugmeto te Herodese la shik te Juane. Yuun snaos tohol te to tavinikile. Sok te mayuk mulil tayotane. Hichiun la yak ta kanantayel talek sven tayuun mashtao tamilel. Te ahwalile bayal bila makot. Makot tayotan te bila albot yuun te Juane. Haugmeto la smulan te la yais tohole. Las tayorail te kota pasel te bilas nopoh tayotan. Te Herodías kalalas paskin te ahwalil Herodes te bitil lok ha'vil ya'vilale. Te ahwalile las tsob tabeel uchahel spisil teshotak ta ahwalile. Sok te coronaletike, sok spisilik te machatik, ichbilik tamuk tabaiskin al Galilea. Te yantzil al te Herodiase, och taahkot te atabayakalik, tabeel uchahel. Te Herodes sok te machatik, yak tabeel soke las mulanik te bitil ahkota te achishe. Te Herodese hichlayalbei te achishe. Kabon te bilayas kanawotane, yakakbat shi. Sok layal tahamal. Chikan te bilaya wakbone, chikan te bilaya kanbone, yakakbat. Manchugme teme ha, yak anbon oliluk te makem kinale, shi te Herodese. Lok bail te achishe, bayal beites mee, bilayah kanbei shi. Tesme hichlayal. Ha shakambeis hol te Juan ak ichhae layut. Te achishe och bael ta ora te atabay nakal te mug ahwalile hichleyalbei.
Yahk'an tejaya bakbon ta plato ta ora, shol tejuan ak ichae la yut. Temuk ahwalile baya las melio tan yuun, hauk meto, skah te la yal ta hamal ta stohol, te machatik yiko ta veele, hich ma hu yuun te las mak tas kope, te las mak ta kope. Hich yuun temuk ahwalile, ora las tikum bail tul soldado. La yalbei mandal te la yichbei te ya yichbei tel shol te juane. Te soldado basta bai chuk hibal. Las kokbei luk el shol te juane. Las pachambei tel ta plato. La yakbei tas kab te achishe. Inte achishe ba yakbei tas kab te smee. Te kalala ya yik stohol te no puhele tik yuun te juane. Tal yich beyik bael tes bak etale y ba smuk beyik hilel. Bueno, hasta shanta ya vuelta. Dios y bendición y un teschul kope.